Uwiteka Imana ntashobora kwinjira mu mubiri wanduye, umubiri urimo ibigirwamana, urushengo urimo ibigirwamana. Imana icihuye ikagenda. Iyo ufashe umubiri ukawugira ikigirwamana, ukashaho ibigirwamana, aba rushengo uri kuronona. Imana ntabwo iba mu rushengero rwanduye. Nimureke kwanduza urushengero rw'Imana ariyo mibiri yanyu. Nimureke. Nawe ubundi muzaburisha ikizu citwa umubiri. Iyo uri kurafata nabi inzu y'Imana, Imana irababara. Imana irabura hija mu mutima wawe, mu mubiri wawe. Nimuhindukire. Ino mibiri ni sengero z'Uwiteka. Yesu nashimwe, ndabaramukije abakunzi b'Urukundo gatatu TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbanje gushimira abantu bose bumviriza ubutumwa, kandi Uwiteka Imana abaho umugisha, aze abampera iherezo ryiza. Kandi nkaba nshaka gushimira n'abantu bariko barihana. Nukuri Uwiteka Imana abandanye abagira neza. Abantu bose bakunda ubutumwa ndabahereza, n'abatabukunda Imana ize ibahe iherezo ryiza. Yesu Kristo nabaho umugisha. Nkabandi kundashimira abantu bariko barantera intege, bariko mbese baransapotinga mu buryo bw'amakomenti. Yesu Kristo nabaho umugisha. Kandi nkaba nshimira n'abandi bandika amakomenti yo kuntuka. Yesu Kristo abaho umugisha. Nukuri mwanditse amakomenti yo kuntuka bituma nkura mu mwuka. Haleluya. Bituma binyereka ko ubutumwa Imana iba yampaye ko bufite akamaro. Yesu nashimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, ahangaha mubona ndabaza ni ikintu citwa imburi. Imburi ku bantu baba mama n'abakobwa, ku bantu b'abagore n'abakobwa. Iyo mburi iziye abantu bariko baraja gukora ikintu bita ngo ni guca imyeyo. Yewe muntu uri muranyumviriza, wa mukobwa we uri muragenda guca imyeyo, wiyongerereza umubiri Imana itaguhaye. Wiyongerereza umubiri Imana itakuremanye. Nukuri uzarimbuka. Ndiko ndabwira n'abagore, wa mugore we uri muri yongereza umubiri ngo uri kuraca imyeyo, bakubesha ukagenda guca imyeyo, do uri kurakora ikintu Imana yanga. Reka ndababwire, muriko murikinisha ivyo muriko murakora, muriko murikinisha, muriko murakora ibintu byitwa ibyaha byo kwikinisha. Ababikoze nimugende mwihane. Abari kubariyumvira kuja kwikinisha ngo muriko muraca imyeyo, nimugende mwihane. Mwihane ibyo byiyumviro mufite byo guca imyeyo. Ndababwire, umuntu wese ari mwarumviza ino message akaba abikora, nugende wihane. Uwiteka Imana uko yakuremye iranezerezwa no kubona ugumye uko nguko Imana yakuremye. Mureke kuza mwiyongereza imibiri yanyu. Imburi ya kabiri, ku bagore n'abakobwa muriko muragenda kwiteza inshinge kugira ngo mugire amabuno maniniya. Abandi mukagenda kugura ibibuno bitari byanyu mukamadika ku bibuno byanyu. Reka ndababwire bene data, umugabo yaje kukuresha akagira ngo ni ko Imana yakuremye, naho shwi washize kibibuno bitari ibyawe.
bariko barabona inyuma yawe hangana uku naho ari ikintu wagiye kugura ukamadikaho. Umugabo yakureje yagutwara mu rugo yagushikana mu rugo agasanga samabuno yiwawe uri kuragendana, agasanga n'ikintu waguzuka akamadika inyuma. Reka ndabwire bene data, ibyo muri ko murakora byose Imana Isirayeli kirabibona kandi yanayibonye. Mureke kuza mwiyongerereza imibiri yanyu. Imana yaguhaye umubiri muto, shima uwo mubiri Imana yaguhaye. Yaguhaye ikibuno gitoya, shima ico nyene. Yaguhaye kinini ya shima ico nyene. Mureke kugenda kugura ibintu bitari byanyu ngo mwimadike ku mabuno yanyu atara yanyu. Reka ndababwire bene data, muntu we uri murakora ibi utihanye uzarimbuka, utihanye uzarimbuka. Ndakubwije ukuri. Muri ko muragena mukitera inshinge ngo mubyimbe amabuno, abantu bababone mungana nk'igikamyo inyuma, muri ko masumbwa n'ibibuno. Abantu bikije bari ko barasumbwa amabuno gasanga niyo yabaye maniniya, wareba munda hagiye kubera iki? Ibishinge yiteje kugira ngo agira amabuno manini. Yewe uri kurashaka amabuno manini ya gusumba. Ndakubwije ukuri, nutihana urarimbutse. Nutihana urarimbutse, uri kurashaka ibintu Imana itaguhaye. Ese wazi ushima uko Imana yakuremye? Dushima uko Imana yakuremye, yaguhaye ibuno ritoya ringana n'iki gipfunsi cyanjye. Shima uko Imana yakuremye. Yaguhaye ibuno ringana n'umutwe wanjye, shima uko Imana yakuremye. Yaguhaye ibuno ringana nk'iyi nda yanjye, shima uko Imana yakuremye. Mureke kuza mupinga Imana uko Imana yabaremye. Ngo Mana wampaye ibuno ritoya, reka ngende kwigurira ibintu shireko. Ndakubwire, niba ubona uri muto ushaka amabuno manini, genda usenge Imana, ubwire Imana iguhe amabuno. Reka kuza mubesha abagabo ngo murabyushe naho nta mubiri. Mureke kuza mubesha abagabo, abasore babaresha bakurikira ayo mabuno yanyu, ayo mabuno yamaye atara yanyu, mukayamadikaho ngo murabyibushe, mukababesha. Bene data nshuti z'umusaraba, namba uri kurumviza no message ukayumviriza, yirungikira abandi, kuko umuntu wari wese ari karakora ibi nta juru afite. Abandi namwe hari ukuntu mugura ibintu by'amabere mukiyongereza amabere. Ye baba we, ese nk'iyo mitwe mwayikuye heye? Ese ugiye kuvuga ko Imana yaguhaye amabere mato uri munini ko yihenze? Cyangwa se Imana yaguhaye amabere manini uri muto yarihenze? Yabonye ko bigukwiriye, yabonye kuri mwiza, yabonye ko ayo mabere manini ufite ukaburi muto ko mukwiranye. Ndakubwije ukuri, nubwo muko Imana yakuremye, reka kugira ico hindura ku mubiri wawe. Umuntu wese azikari karihindura nta juru afite. Ndiko ndakubwiza ukuri mwene data, ntago nzaguha amagambo yo kukurimbura. Ndiko ndakubwiza ukuri, nambuziko uri muraja mu ijuru. Umubiri Imana yaguhaye wurekera uko nguko Imana yawuremye. Mureke uko nguko, mureke kwihindura, naho ubundi mugiye kurimbuka. Ese ndakubaze, nk'ayo matwi watoboje n'abandi muri ko muriyumvira gutoboza, burya Imana ije ikakubaza inyama wakuyeho yavuye mwizo ntoboro zayo matwi, ikakuza ati zana n'amaraso ubisubizeho byose, ubisubireho. Wabibona? Gusiricecekera ikavuga ati nimwihane,
ntibishyuze inyama mwakuye mu matwi yanyu. Bene data nshuti z'umusaraba, nitwige kugenda nk'abakristo barimo baraja mu ijuru. Nitwige gushima uko Imana yaturemye. Abandi namwe muri ko murambara imyenda iri kw'ibitako bimwe bikayangana. Ngewe ubwanjye nabwiwe mu nzozi, nararose inzozi, mbona umugore araje arambwira ati ningende mbwira abagore imyenda baza bambara ntibaze bambara imyenda iri kw'ibintu by'ibintu zeye by'ibitako bimwe hari imyenda usanga hari kw'ibitako ibintu bikayangana. Izo myenda nizi kuzimu. Imana ntiyemera izo myenda. Gusa ntabwo nari bwayibabwire. Niyo mpamvu imyenda nambara atabintu by'ibitako babiriho bikayangana. Abandi namwe muri ko murafata imishatsi yanyu mukayifungisha ibintu by'ibitako bikayangana. Reka ndababwira ibyo byose Imana ntibyemera. Shaka mu bipinge. Ndazi ko muri bubipinge ariko ukuri kuzavugwa. Niwaguma wipinga igihe uzapfa niho uzamenya ko ibyo umuntu ari karakubwira kari byo. Ndababwije ukuri. Mwebwe muri ko murafata ibintu mukishiraho mukisiga. Ibyo byose muri ko murapinga Imana. Muri ko muragura inkweto ziriko ibintu bikayangana. Ibintu bikayangana, amabegi yanyu, ubushakoshi bwanyu hariko ibintu by'itako bikayangana. Bamwe miko muragura imyenda usanga iriko n'ibisheni. Abandi na mukagura ubushakoshi buri kw'ibisheni. Kubyambara hano muca muvyambara kuki mu bahasha nako mu mantu zenye mu mabegi yanyu. Reka ndabwire bene data, ibyo bintu byose mukora nukuri muzabimenya ko umwuka wera ari karadutuma tuvuga ibyo. Nimwamara gupfa mukabona ko bibabujije kuja mu ijuru. Nibyo uri kuraririmba nibyo. Ariko ndakubwije ukuri, ucihindura nta juru. Ese abapasteri bababwije ukuri bene data mukareka kurimbuka. Niba babwiza ukuri mugumu ko Imana yabaremye. Abantu muri ko murisiga amavuta tukuza, amavuta ahindura umubiri. Amavuta mwisiga ahindura umubiri. Ese mwagiye muzamugura amavuta atarimwo imiti yo guhindura umubiri ko ari amavuta meza? Bene data nshuti z'umusaraba, nimuhindukire. Reka ndababwire, ubutumwa buriko buravugwa muri ko murabwanga, ariko muri ko murirukira ababahanurira ko Imana ije kubahereza ibintu byiza. Ubutumwa bwo kukurongora inzija mu ijuru kurabwanga. Ariko ndakubwije ukuri, nzasemerera nkuko Imana ishaka ko nsemerera. Semerere ndababwire, Imana ntizanyandike kw'icyaha ngo ntago nababwiye. Imana ntize inyandike kw'icyaha ngo ntago nababwiye. Nzaguma nsemerera ndababwiza ukuri. Nzababwiza ukuri. Ndazi ko ukuri kuraryana, ukuri kurababaza, ariko kuguma ari ukuri. Ntago nzakwigisha ibintu byiza gusa, cyangwa se ngo ndakwigisha ibintu byiza bizakugumiza ngaha mu isi. Kuko mwene data aho uri hose umenya ko hano mu isi atari wanyu. Hano mu isi si wanyu. Ntago nkwiye kukwigisha inyigisho zikugumiza hangaha mu isi.
kuki wanyu ni mu ijuru. Aho mu ijuru naho ntago hazagenda y'umuntu ari we wese. Umuntu wese yihinduye. Umuntu wese yihinduye. Umuntu wese ariko aritabagura. Hano hari ibintu bikora abakobwa n'abagore bakitabagura imibiri yabo. Abo bose ariko baritemagura imibiri ngo bari kubarigira neza. Yewe muko, yewe wa mama wa mugore we, umenya ko ijuru riri kure yawe. Umenya ko ijuru riri kure yawe. Nimuhindukire. Nimuhindukire. Nimuhindukire bene data nshuti z'umusaraba. Nimuhindukire kuko Uwiteka Imana arashaka ko muhindukira. Mureke kwishushanywa n'iby'iki gihe. Imana Isirayeli ntago ishaka ko murimbuka. Ntago ishaka ko murimbuka. Ntago ishaka ko murimbuka. Bene data, ijambo ry'Imana rivuga riti ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'iby'iki gihe. Yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Rino jambo riri mu Baroma igice 12 ku murongo wa mbere kugeza kuwa kabiri. Ku murongo wa mbere kugeza kuwa kabiri. Ngo ntitukishushanywe n'iby'iki gihe. Ariko umukristo ariko arishushanya. Ariko arishushanya. Reka ndabwire bene data, ndazi ko muzanyanga. Ndazi disi ko muzanyanga. Ndiko ndabwiza ukuri. Yesu araje. Yesu Kristo araje mwene data. Yesu niyaza agasanga warihinduye, uzajana nawe koko. Yesu niyaza agasanga warihinduye, uzajana nawe ijuru niri uzajamwo. Ijuru uzajamwo nirihe mwene data. Nimuhindukire. Yesu Kristo araje. Yesu Kristo araje. Araje vuba. Yesu araje. Araje vuba cyane. Ntugire ngo igihe gisigaye ngo ni kirekire. N'ibintu biriko biraba nibitwereka ko Yesu aje. Bene data, Yesu araje. Yesu araje. Nimureke kwihindura. Nimureke kwihindura. Nimureke kwihindura bene data. Nimuze tuje mu ijuru. Hano mu isi si wacu. Dushime uko Imana yaturemye. Yewe wa mukobwa we, ugenda mu rushengero atagitambaro ushizemo. Yewe wa muntu uri kuravuga ubutumwa atagitambaro ushizemo. Bene data, nimwubaha Imana yanyu. Yemwe mwabantu mwe mugenda mu byumba byanyu gusenga atagitambara mushizemo. Nimwubaha Imana yanyu. Mushiremwe igitambara. Mushiremwe igitambara. Mufuke imitwe yanyu. Mufuke imitwe yanyu. Yemwe mwabantu mwe, dore Yesu araje. Nimureke kwihindura. Ndiko ndababwiza ukuri. Na Yesu Kristo ariko arabibona ko ndiko ndagerageza. Ndiko ndagerageza kuburira abantu. Ndiko ndagerageza kukubwira wewe wa mugore uri kuranyumviriza.
ndiko ndagerageza kukubwira we wa mukobwa we uri kuranyumviriza, Imana yakuremye neza, Imana yaguhaye umubiri mwiza, nureke kwihindura. Nureke kwihindura, Imana ikunda umubiri wawe uko yawuremye. Ijambo rivuga riti ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari sengero z'umwuka wera, cyangwa se ari inzu y'umwuka wera. Reka ndababwire, ndabasigure no jambo. Uyu mubiri uyubona, uyu mubiri n'inzu mwene data, n'inzu Imana yaguhaye, n'inzu irikira gufasha gutembera mu isi, kuba mu isi, n'inzu Imana yaguhaye kugira ngo Imana yiberemo. Imana iri ndani mw'iki kizu citwa umubiri. Iyo uri kurafata nabi inzu y'Imana, Imana irababara, Imana irabura hija mu mutima wawe, mu mubiri wawe. Nimuhindukire, ino mibiri n'isengero z'Uwiteka. Hariya mugenda gusenga ni mwikoraniro, mugiye guterana n'abandi ngo musenge, ari ku rusengero rw'Uwiteka n'umubiri wawe. Imana iba uri umukristo ukaba urimo neza, Imana iri muri wewe, Imana muragendana. Aho uri hose Imana muragendana, aho uryamye Imana ibiri ndani. Haleluya! Imana ibiri ndani, ntabwo ibiri hanze, ibiri ndani. Iyo wifashe neza Imana iba muri wewe, ubwami bwo mu ijuru buba buri muri wewe, buba buri muri wewe, ntabwo buba buri ahandi, buri muri wewe, kuko iki kibiri n'inzu y'Uwiteka. Ariko muriko murafata umubiri, iyi nzu y'Uwiteka, mukayanduza, murayanduza, mukayishira kama amarangi, murayanduza, muriko muranduza inzu y'Uwiteka. Bene data, Yesu Kristo nababarire, Yesu Kristo nababarire. Imana yaduhaye inzu ari wo mubiri kugira ngo tuwufate neza, ntituwanduze. Uwo mushatsi wawe uri kurashiramwe amaranga uko wishakiye, uwo mushatsi wawe uri kurashiramwe amaranga uko wishakiye, uwo mushatsi wawe uri kurasukisha uko wishakiye. Inzu y'Imana ikeneye ko umushatsi wawe ugumiza ukuri Imana yawukuremanye. Ureke kuzusukasuka. Fata igisokozo, namba urangije koga, fata igisokozo usokoze, ushemwe amavuta usokoze, cyangwa se ushemwe igitambara. Inzu y'Imana musige mwarayigize nabi, musige mwarayanduje. Inzu y'Imana ntigifite agaciro. Inzu y'Imana muriko murayigira nabi. Inzu y'Imana muriko murayisiga ibintu ku ntoke. Inzu y'Imana muriko murayambika ibintu by'ibisheni. Inzu y'Imana muriko murayishaka ibintu ngo n'amapudre, abandi akavuga ngo ngipudre y'umweru ngo nta kibazo. Ninde yakubwiye ko ata kibazo? Inzu y'Imana muriko murayonona. Mwene data uri muranyumviriza, uwo mubiri wawe uwo nguwo ufite, uwo ni inzu y'Imana. Imana ikeneye gutura muri wewe, ntabwo uzayisanga mu rushengero. Imana ikwiye gutura aho ngaho muri wewe, kuko uwo mubiri ni inzu y'Imana. Uwo mubiri niho Imana yibera, mu nzu iri mu mubiri, mu mutima. Ariko inzu y'Imana mwayishize ku ibintu bibi. Inzu y'Imana muriko murayanduza, mwayigize nabi. Ibigirwamana byuzuye mu nzu y'Imana. Ibigirwamana muguma mushira ku ibintu ku nzu y'Uwiteka. Inzu y'Imana yuzuye ibigirwamana, ibiherena ngibyo, ibitako mu izosi,
ibyo kwambara ku maboko. Abagabo ntukumenya ko ari abagabo, usiga bambara ibisheni kari ntiwareba. Bene data nshuti z'umusaraba, ese ko muri iyo Mana muzabaho gute? Bene data nimwihane kugira ngo Imana ironke ahiba. Mureke kwimura Imana muri mwebwe, kuko nimwayimura muzapfa nabi. Nimwayimura muzapfa nabi. Imana ishaka kuba muri mwebwe, muri mwebwe. Imana ishaka kuba muri mwebwe, ni Imana ishaka kuba muri mwebwe. Ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari sengero? Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari sengero? Reka ndakubwira, nubwo waje kuririmba ukaja kuvuga ubutumwa, inzu y'Imana idakirinye, inzu y'Imana warayishize ku ibigirwamana, inzu y'Imana warayishize ku ibindi bintu. Imana itari muri mwebwe, Imana itari muri wewe, mwene data uri kurakorera ubusa. Nimureke Imana yinjiye muri mwebwe, nimureke Imana yinjire muri mwebwe. Mureke kwanduza urushengero rw'Uwiteka. Haleluya. Mureke kwanduza urushengero rw'Uwiteka bene data. Yesu we, Imana irababaye. Imana irababaye. Imana ikirareba abantu bo mwisi ukuntu bihinduye. Imana ikirareba ukuntu abo mwisi bariko barigira nabi. Imana ikirareba ukuntu abaririmbyi bariko barigira nabi. Imana ikirareba ukuntu abakozi b'Imana barimwo barigira nabi. Reka ndakubwira mukristo uri muranyumviriza, umukozi w'Imana azabazwa ibyiwe ku gatwe kiwe. Kandi ntabwo ufite kuzabwira Imana ati kanaka yarambeshe. Nta kwisigura imbere y'Imana, nta kwisigura imbere y'Imana kuriho, nta kwisigura imbere y'Imana. Uri kurabwirwa ubukiri muzima, uri kurabwirwa ati reka kwihindura, uri kurabwirwa ati reka kwihindura kuko ushaka kuja mu ijuru. Muriko murafata amaderedi mugashira ku mutwe, muriko murafata amaderedi amarasta mugashira ku mutwe. Bene data nshuti z'umusaraba, ese reka ndaguha ikibazo. Ese wobyara umwana akavuka afite inzara zisize, asize inzara? Cyangwa se wabyara umwana akavuka afite imishatsi isutse nk'uko usutse? Ese wabyiyumvira gute? Wabyifatamwo gute? Ntiwava aho ngaho ati mbyaye dayimoni. Ntiwava aho ngaho ngo ubyaye dayimoni, ntiwagira ubwoba, ntiwagenda kuzana abantu bamusenge cyangwa ugafata izindi nzira karizo mumenyereye. Niwiyumvire rero Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru yakuremye uri mwiza uvuye mu nda ya nyoko wawe, uri mwiza. Uva mu nda ya nyoko wawe uri mwiza, ikurema ufite isura nziza. Maze ugere ukure Imana ibone kutangiye kwihindura. Namba wari umubiri yombi, uvuga ati uno mubiri nge ntawe nkeneye ati shaka umuzungu. Abandi mukagenda mugahitamwo kuja mu cyuma, mugahitamwo kuja mu cyuma. Bene data mukaja kwihindura mu cyuma. Bene data nshuti z'umusaraba, nimuhindukire disi. Uwiteka Imana ari mu ijuru, Uwiteka Imana ari mu ijuru
ariko arabona ukuntu uri kurica nabi urushengero rwayo ari wo mubiri wawe. Imana Isirayeli ikirareba ukuntu wahinduye umubiri ari ryo shengero ry'Uwiteka. Mukavuga ngo Imana iri kirareba mu mutima gusa. Bene data nshuti z'umusaraba, burya ko muvuga ko Imana ireba mu mutima gusa, ako kantu iyo ugiye kukagura wisiga ku munwa ntubanza kugakunda kakava mu mutima. Ntubanza kugakunda mwene data ukakagura kavuye mu mutima. Uko kwisukisha ntubanza ugakunda ibyo bisuku ukagira ugacagura n'ibyo ushaka kwisukisha, hanyuma ukariha amafaranga ugacagura n'intuzenye n'imishatsi ushaka gushiraho, ukariha amafaranga yawe ukicara bakagusuka. Ese ugira ngo uba wisukije ibyo utakunze? Urukundo ruva mu mutima. Imana iri kirakubona iri mu ijuru. Imana iri kirareba mu mutima wawe, ibona ko wuzuye ubwibone, urumwibone, ibona ko wuzuye ubwibone. Yesu natubabarire. Mu ijuru haragoye kwinjirayo. Mu ijuru haragoye kwinjirayo, mu ijuru haragoye kujayo. Mureke gukunda iby'isi, mumenye ko imibiri yanyu ari isengero z'Uwiteka. Bene data, mumenye ko imibiri yanyu ari isengero z'Uwiteka. Ibyo mubimenye. Uwiteka Imana ntashobora kwinjira mu mubiri wanduye. Uwiteka Imana ntashobora kwinjira mu mubiri wanduye, umubiri urimo ibigirwamana, urushengero urimo ibigirwamana. Imana icihuye ikagenda. Iyo ufashe umubiri ukawugira ikigirwamana ukashaho ibigirwamana, aba rushengero uri kuronona. Imana ntabwo iba mu rushengero rwanduye. Nimureke kwanduza urushengero rw'Imana ariyo mibiri yanyu. Nimureke, nawe ubundi muzabura ijuru. Muzabura ijuru bene data. Imana iri kirareba ukuntu muri ko murica abana. Imana iri kirareba ukuntu muri ko murica abana bene data. Muri ko muriteza inshinge zawo napo ngo muri ko muragabanya imbyaro. Nimumenye ko muri ko murica. Bamwe muri mwebwe murazi ko muri ko murica, ariko muguma mubikora. Abo bana muri ko murica se bene data, burya mwumva amarira yabo atazabaririra ku mutwe. Murabaririmbye ariko mugenda n'ishinge. Murabaririmbye ariko mugenda n'ibinini. Muri ko murica abana banyu ngo muri ko muragira iki ngo muragabanya imbyaro. Bene data nshuti z'umusaraba, ibi byose Imana byayibabashe. Hanyuma ukarimba ngo umukristo, ngo uri kuririmbira Imana uri umwicanyi. Abandi namwe imbuto zanyu muri ko murazisesa hasi. Ibi byose Imana yababaye bene data. Imana yababaye. Ubona Imana yababaye, ariko se ntiyagaruka uburakari koko muzabukira bwayo. Intanga zanyu, imbuto zanyu muri ko murasesa hasi. Aho zagenewe ntago ariho muzishira. Mumaze kubonana n'abagore banyu muri ko matinya kubatenda, muca muzimena hasi. Muri ko murabikora ngo muri ko muragwanya kubyara. Mwene data nshuti z'umusaraba uri kuranyumviriza, nimuhindukire. Mwizo mbuto zanyu harimwo abana bene data.
muriko murihera satani imbuto zanyu, muriko murafata abana banyu mukazi mukabaha satani. Izo mbuto zanyu mugwa musesa hasi, muriko manezereza satani. Muriko manezereza satani, abari kanezerwa. Kuko murabicanyi. Uko nukwica. Iyo muzishiraho zagenewe. Iyo muzishiraho zagenewe. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana ishaka muhindukira. Iyi nimborije kuri buntu wese, kuri muntu we, buri muntu wese ariko arumviza ino video. Niba ubikora ibyo bintu mwene data, nusaba Imana imbabazi naho ubundi arimbutse. Urarimbutse. Urarimbutse, dore Yesu araje. Yesu nguri araje aje gutora umugeni. Mu mwuka Yesu araje, Yesu aregereje. Uyu munsi nabonye mu nzozi ndikundabwira abantu ngo Yesu araje. Bishatse kutubwira ko Yesu ngo waraje. Yesu nguri araje. Muve mu byaha. Muve mu byaha. Kuko niyaza agasanga imbuto zawe zisize hasi, uzasigara kuzabura umwicanyi. Niyaza agasanga ku munwa hari ibintu bayi uzasigara. Niyaza agasanga ingoye warakataguye, mwene data mukobwa urasigaye. Kandi ikindi, Yesu arashobora kutaza uyu munsi, ariko urupfu rukamutanga rukaza gutwara. Ese ni urupfu ni rwagutwara, uzaja hehe? Uzaja hehe ninda zagutora? Reka ndabwire bene data, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nimuhindukire. 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 Imana ishaka ko muhindukira kugira ngo ibababarire. Nimwihane. Yesu Kristo ntanezerewe. Yesu Kristo ntanezerewe bene data. Aho ubona Yesu ntanezerewe. Araje. Yesu araje. Araje sanga uri kurihindura. Araje sanga uri kurihindura. Araje sanga uri kurihindura. Nimuhindukire. Nimuhindukire maze mwihane. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buregereje. Mwihane, dore Yesu aje kuvuza inzamba. Yesu aje kuvuza inzamba. Inzamba zigiye kuvuzwa. Mwene data, inzamba iriteguye kugira ngo ivuzwe. Yesu agiye kuza n'abamarayika biwe gutora umugeni. Yesu aje aherekejwe n'abamarayika gutora umugeni. Yewe wa muntu we, nambuzi kuri kuraja mu ijuru. Ibyo ndiko ndakwigisha ubyumvirize. Naho ubuntu utabyumvisha, ijuru ntufite. Ijuru ntufite mwene data. Ijuru ntufite. Yesu araje. Haleluya. Yesu araje. Haleluya. Yesu araje. Haleluya. 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 Yesu araje. Haleluya. Yesu araje. Haleluya. Yesu araje. Haleluya. 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 Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje.
ageze ku rugi niyasanga imbuto zawe wazimenye hasi, uragowe uzajana nawe, amarira azakurenga, uzarira uboroge, kuko nta n'umwe ahari wo kuzakugwanirira. Buri muntu azaba afite umuzigo wiwe, buri muntu azaba arikaririra kujya munsi, nta muntu azakuburanira. Mwene data we niwihane, mwene data we niwihane, igihe kirashitse dore umukwaraje aje gutwara umugeni wiwe. Ese wewe mubaza jana nawe, ese wumva urimwo? Kuko niyasanga warihinduye mukobwa ntuzajana nawe, kandi ntabwo uzavuga uti pasiteri yarambeshe, kandi ntabwo uzavuga uti mwene wacu yarambeshe, kandi ntabwo uzavuga uti ntabyo narinzi. Kuko amagambo y'Imana aguma avuga buri munsi. Mw'ico gihe mwene data uzarira we, mw'ico gihe mwene data uzaboroga, nta n'umwe azakugirira imbabazi. N'aya magambo turiko turakwigisha zaba yarangiye, kuko umugeni wa Yesu we azaba yazamutse. Uzasigara mw'isi urira wiririra wewe, kuko ata muntu n'umwe azakuririra. Buri muntu azaba yiririra yikoreye umuzigo wiwe. Kumbura wihane kuko igihe kiraje, kumbura wihane mwene data ni wihane, kumbura uhindukire dore Yesu araje, kumbura uhindukire dore Yesu araje. Yesu Kristo nabaho umugisha. Natangiye ntasenze, ariko bene data nshuti z'umusaraba, Imana ibaho umugisha, Imana ibahe guhinduka. Uwiteka Imana arabakunda kandi ashaka ko muhindukira, muhebe ibintu muri ko murakora. Reka nsenge nubwo natangiye ntasenze. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima ko aya magambo duhaye, ndagushima ko aya magambo twigishije. Ndakwinginze mwami umwuka wawe arongora no magambo aje mu mitima y'abantu, kugira ngo mwami Yesu Kristo arihindura abantu bawe. Mwami Yesu ndasengeye abantu bawe, abantu data bariko barihindura, abantu data bariko barasuka imbuto zabo hasi. Mwami Yesu ndakwingiza ugende ubabarire, ubahe kwihana maze bihane. Mwami Yesu Kristo ubabarire. Urakoze Yesu, sabye mu magambo make byinshi biduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu abaho umugisha kandi abarinde, kandi abahe kwihana ibyo byaha muri ko murakora. Ndabakunda.